Hrvati su sklopili savez sa Albancima i Šiptarima sa Kosova, antisrpski savez. Sklopit ćemo i mi odbrambeni savez sa bratskom Mađarskom. Krajnje je vreme da Mađarska vrati izlaz na Jadransko more. Gde će ga vratiti? U Rijeci. Rijeka je mađarska luka, nikad nije pripadala Hrvatskoj Banovini, nju su Mađari izgradili. Ono iznad šire koridora koji će vezati Mađarsku za more je Kajkavski kraj, to da se vrati Sloveniji, to zaslužuje Melanija Trump. A sve ostalo je velika Srbija. Sve što preostane velika je Srbija. Čim Mađarima omogućimo široki koridor do mora, oni će svoj glavni interes da ostvare, a srpske zemlje će opet biti na okupu. Ako muslimani neće s nama, njihovu džamahiriju ćemo ostaviti. Ne moraju, nećemo nikog prisiljavati. Ove ćemo Srbe katolike na ovaj ili onaj način osvestiti i povratiti sve što je srpsko. I Srbija mora imati izlaz na more. Izgleda da nam svetske prilike postaju sve povoljnije.